okwesharingoku kwakorerwa harutindo rwa Hajibari orukwatanisa Kanungu Town Council na negombora ya Kambuga. Abatura nibagira ngo bwahata bamazire emyaka n'urutindo rucecire kandi ahantu ho hihaye bari kutora okuza kutunga obuhereza bw'ebyamagara. Konke kitwita munonga ito niturugahanuya ninzana akaje kutora mu katoju katora kigandoro za Kanungu hazampa distance byampa kwika Kanungu katweze cya manero C5 katwire na minister ore shabu twakozire bona twakorembaho ya mizi ndi kumangwa ariho kore nkuto ntakare barukuto ato muntu nagwara arondo kutora habura nkitwa boro kuturukushaba owa boda abanza yakora yacebe sete nyingi uruguto n'urutindo rutugarurire nyimo bworo bwabo bworo tugenda Kanungu oshanga umuntu uri kumutwarire 13 ati arabwa nakwereza 15 abo kujo uruguto niru. Abebembezi b'entebe zo kubanza umuro rw'entondo Nyambirizi hamwe na Karubanda nuboreka ngo rutindoru rutwire n'urukorwa ebijinjere ngo kandi rugaruka rucweka ekinte kibarukoreka oburu bw'enguzi umuro district ya Kanungu. Abaye Rusizi batugira ngo sente zitura zirya district zo gukora imihandeje kandi kuturukubana tubigamba abebembezi ba district bajango baza kwija barurebe barwino mu purani zabo za myaka 3 barwino mu purani urugutu turukumanya zo sente y'abaturani bazogesamu y'abaturani bageraci nito tukaganyirwa ryo rugutu. The shadow work shadow work is just corruption. Yeah, I can say corruption is the problem because almost way back from 2008 when they opened this road, the bridge has gone almost for 3 times. The water washing away the bridge. Abantu betombwitira bebembeza baremerwe kubahwera obwe bagumize ngo rutindoru rwabarutakozurwe aharyo rungutubaraze okutera karuru orukushaba Franka kansara wo mu rukagwa Kiringa nagira ngo atwire nashabo buhwezi okuraga har district ngo buri mwaka abebembeze baragana sakurukora. It is that the budget of the district to finance roads has been increased from 300 million to 1.3 billion and over. But since then, this road has gotten down. It has broken 3 times since it was constructed. Twaisi abantu kamunana bona bari kwendekeraho nabakazi bende ko kwa babinari kucyabwa amakoko kurugaho bagwamo already nabaga bari gamba enkuto n'entinde zicweceze bari no bakora ogwitunde batakarugambaho bakiza kurugambaho ushobone barubajema twabona ho bebembezi ba district ahitwaza kwandikira makuraga gasha kwa Hweza Wilfred.